Ok. Sorry. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est alvinsmithofficial original. Uno munsi tugiye kuri Etat Civil ya DJ Fernando. Ari abantu bavuga ati ngo abaririmbyi ngo nibarongora abaririmbyi reka reka. Umva ngo umuririmbyi ngo reka reka ngo arajya ngo none akacata. Bagafata umviriza. Ya ariko je byaranse buke. Ubwa naho nta kibazo naho byaranse kazi byasi naragerageje. Let's go sasa rero umva tugende muri Etat Civil ya DJ Fernando. Umva ni ibintu birenze cyane. Umva bo bose ba bantu ngo bafatanye hirya hejo oya. Umva bamaranye imyaka n'imyaka mwese murabizi umva baravanye kure kabisa barakuzanye mbe bavuga gukuzanya umva baragize nyene ibintu bya danger vous comprenez ce que je veux dire rero umva tugiye muri Etat Civil DJ Fernando mugumane nanje narababwiye kabisa ibintu byose bizaduca mu Burundi byose muzabibona. Unamukurikirane porogaramu zo kubarana mumeze neza mubise amahoro gusa mutuzo bya kandi sibega pe ashaka gushobora kwihera kandi ikintu mumeze neza rero papro tunazabirana makuna magana cyangwa bya kandi kwa mukakaro ndacho rwanda de name chance kwata bushumba asitikese imyaka nshinzwe aransabiye gahama muririmbyi mwene gahungu zakarina Kanyange Februari yavukiye mu Magarama komine n'Amateka
mirongo icyenda n'indwi abujura nta musore bena ntazina Greta akora ibyiwe mwene ntazina Protena ni Akire Denise yavukiye Irango muri komine n'intara ya Gitega mu gihumbi kimwe mirongo icyenda n'umunani abujura n'inkazi basaba ko bana muzika y'amategeko tukagaragaza icyerekezo dukurikije ingingo ya gatatu cy'ihuriro mu mwaka wa 2014 Kamuna na mbiza kumkime mwenye na mshana tatu ilo itotuma teko agenga kono Burundi bakatujana mu hezo ya 15 uheshi 15 kandi ibipuro maso n'abyo zacu kugezo ya 15 uheshi 15 turubanza dushike bibikira mu wese bagomba kubatanze umushinga wa leta muri komine ya Gitega ahuke ikoyeze Fernand asezeranye mikoro meze ruguru reka tuzaza kugira ngo abantu tubize Etat Civil DJ rero amusore aransabiye cyangwa ashaka kwa n'imigeme hasi na Greta ngo kwere umugore wa ukuri ego ndabyemeye mwana w'umuntu aho mwigeme ntazina Greta ashaka kwa n'umusore aransabiye cyangwa ngo kwere umugabo wa ukuri cyese ko aransabiye nawe ntazina Greta ko aranyakiriye amategeko bakora amashaka mu video ya YouTube cyakandana none kufasha kudafata ukurikije byo basabye byo kusimesha twakoze rekeye tukamenyesha ikono magari none twakose twakorana umwese twese n'ikisipanye amategeko ukurikije mpamvu hejuru cyese ko kurira wikunze ahomera imyaka 34 entrepreneur abujura nasabiyumva aritanya ka 30 mumwe ntakadafise abajujumba tumaze kumesha n'ibijana byabo bari gushaka kumama nabo n'amategeko n'umunsi tubuke
c'est Fernand, dans l'État. Oui, Fernand, j'ai été comme dans l'autre maintenant. Oui, Fernand, mon gars, Etat, Fernand. Il nous a envoyé dans le comme ça, Un trésor fragile, c'est un l'homme chéri sur le L'amour c'est comme une fleur, un trésor fragile. L'amour c'est comme une fleur, un trésor fragile. C'est un Quanta vidéo tá foto? L'amour est un cadeau tombé du ciel.